Ndabashuje banywanyi bagaseke k'amakuru mu karere. Mbere yo gupfundura kanone reka tubanze tuvuge ku makuru avugwa hano mu Rwanda. Perezida Kagame n'amasaha ujirihoza ari perezida w'ikipe ya Toronto Raptors yo muri Canada babwiye urubyiruko rwa Afurika rwarirwa mu 1000 ruteraniye i Kigali mu Rwanda. Amagambo yo kurushishikariza guteza imbere umugabane n'ukora ibikorwa birugira ibihangange. Bamwe muri urubyiruko bava ku gikorwa nk'iki ari amahirwe kuri bo n'ubwo ngo hari ibyibanze urubyiruko rw'ibihugu bya Afurika rwari rukeneye kugira ngo rukangure ubuhangange rwifitemo. Hari mu gikorwa cyo gutanga iserukiramuco rya Giants of Africa Festival ribere mu Rwanda ku nshuro ya kabiri ku mugoroba ku cyumweru, aho urubyiruko rugera kuri 400 ruvuye mu bihugu 20 bya Afurika rwatumiwe rukiyongera kuba mu Rwanda bitabiriye. Perezida Kagame ati musohoke mukore cyane mukireme igihe cyose n'imbaraga zose mufite mu kibuga no hanze yacyo, ibyo bizasohora ubuhangange bubarimo. Ibyo nibyo Afurika ikeneye gukora. Uko niko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye urubyiruko rwari ruteraniye muri BK Arena. Giants of Africa itegura iserukiramuco ni ikigo cyashinzwe n'amasaha ujiri umunyafurika wa mbere wabaye mukuru w'ikipe yo muri NBA shampiyona basketball muri Amerika afatanije na Godwin Winje umushoramari wigeze kuba umwe mu bashinzwe gushakira impano amakipe yo muri NBA. Masaha ufite ababyeyi bakomoka muri Nigeria na Kenya abwira urubyiruko rwari ruteraniye muri BK Arena i Kigali mu Rwanda ko rugomba kugira inzozi nini ariko zishingiye ku mugabane wa Afurika no gukora cyane ngo ruzigereho. Ati mwifitemo ubuhangange muri ibihangange n'umukanguke mukuru ibintu bikomeye mugeze Afurika aho twese twifuza kugera. Giants of Africa ishora imari mu guteza imbere impano z'urubyiruko rwa Afurika cyane cyane mu mukino wa basket. Ikora ibikorwa birimo kubaka ibibuga by'uyu mukino mu bihugu bitandukanye no gutoza urubyiruko rufite impano. Abategura iserukiramuco bava ko rigamije gukangurira urubyiruko rwa Afurika kumva imbaraga rwifitemo no gukoresha amahirwe rufite ngo rugere kure mu mpano zitandukanye rufite. Giants of Africa Festival batangije ku cyumweru izarangira ku wa gatandatu muri iki cyumweru dutangiye, aho bayitabiriye bazakora ibikorwa bitandukanye birimo imikino, ibiganiro byo guhuzwa no kumenyana, ibiganiro byo kubabera intangarugero, muzika n'ibindi. Mu byamamare byiteze kuzaboneka muri iki cyumweru kiri serukiramuco harimo umuhanzi Ailstar umunyanigeri wavukiye muri Benin uzwi cyane mu ndirimbo ze zakunzwe nka Rush ndetse na Commerce. Undi ni Kyle Leopard umukinnyi w'ikipe ya Los Angeles Clippers watwaye shampiyona ya NBA kabiri kumwe na San Antonio Spurs hamwe na Toronto Raptors. Ubwo ikipe yaberwaga n'amasaha ujiri kandi azaganiza abakinnyi ba basketball bakiri bato barimo gutozwa mu Rwanda. Anafunguriye kimwe mu bibuga bishya by'uyu mukino nk'uko bitangazwa na Giants of Africa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Societe Civile muri Nord Kivu yatangaje ko abagore 13 bafashwe ku ngufu n'abasirikare ba leta ya FARDC bafatanyije n'imitwe y'inyeshyamba mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Abo bagore bafashwe ku ngufu na FARDC n'imitwe yitwaje intwaro bari mu bice bya Sheferiza Bashu, lokalite ya Butuhe, groupement ya Mario muri teritwari ya Beni muri Kivu Amajyaruguru. Societe Civile amagana yivuye mu bikorwa bigayitse biri gukorwa n'abasirikare bakabaye barinda abaturage kandi gaterwa inkeke n'uko umuco wo kudahana ushobora gutuma bidacika. Abavugizi b'ibikorwa bya gisirikare mu karere ka Garanaro muri Kivu Amajyaruguru yavuze ko bibaje kumva aya makuru ariko atarayazi, ngo bagiye gukora ibishoboka byose iperereza rizakorwa umusirikare wese afashe umugore ku ngufu azabiryozwe. Umutwe wa FCM ugenzura n'ubwo mu bice bya Kivu Amajyaruguru umaze iminsi yuko mu butegetsi bwa Kinshasa uvuga ko budashoboye kurinda abaturage ndetse batangiye gusaba ko perezida Kongo Tshisekedi yegura cyangwa se akavanwa ku butegetsi ku ngufu bakagarura igihugu ku murongo. Colonel Nango umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo yavuze ko perezida Tshisekedi asigaranye amahitamo atatu: kwegura ku butegetsi, guhunga cyangwa se kumukuraho. Ibigarutse mu mwirwa yashyize ku rubuga rwa X agaruka ku mbanziriza mushinga y'amahoro yasinywe hagati ya Kinshasa n'intumwa za FC Doha muri Qatar. Nango yavuze ko Kongo Kinshasa iri ibibazo mu buryo budasubirwaho kandi ko ibyo bibazo biri mu gihugu hose. Yavuze ko ikibazo gihari atari icy'umutekano muke gusa. Nta gihugu yavuze ariko yakomoza ku masezerano y'u Rwanda na Kongo Kinshasa basinyiye Washington muri Amerika. Nango yavuze ko ikibazo cya Kongo kitakemurwa n'amasezerano asanzwe y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Colonel Nango yavuze ko bashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa avuga ko nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro Kinshasa bizatuma ubutegetsi bugumaho igihe cyose, ibyo asanga ngo ari ukwibeshya. Yavuze ko Ventura mu gihe gitabaje gutsinda ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo mu bijyanye no gukoma mu nkokora umushinga wo guhindura iteko nshinga no kwanga ubwishongozi yari afite ubu butakigaragara. Yavuze ko imanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Doha muri Qatar itemera leta kubeshya cyangwa se gukoresha itangazamakuru mu kuvuga ibintu uko bitari. Colonel Nango yavuze ko kurota ko FC izava muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo ari uguhimba ibidafite ishingiro haba muri politiki, mu mategeko no mu bundi buryo. Yavuze ko FC iri muri ziriya ntara ari ingaruka zo gutsindwa kwa leta ya Kongo. Kuri Colonel Nango kuva ko FC muri ziriya ntara bizava kujya FC izaba igenzura igihugu cyose. Perezida Tshisekedi atakiri ku butegetsi, Nango yavuze ko batazongera guhunga, asaba abaturage ba Kongo bahunze gutahukira FC igenzura bagafatanya gushaka impinduka kimwe n'abawutazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu mutwe kandi wikomye itangazamakuru rya Kongo cyane cyane Radio Capital rw'inkunga na Loni. Umuvugizi wa FC Lawrence Kanyuka yavuze ko Radio Capital baha umwanya ngo bavuge ku makuru itangaza. Iyi radio ngo ivuga ko mu bice bagenzura hakomeje kuba ubwicanyi.
kuri X yahoze ari Twitter Kanyuka yavuze ko Radio Okapi yica uburenganzira bwo gusubiza inkuru Radio Okapi yerutse gutangaza ku mujyi wa Goma ugenzurwa M23 yavuze ko komine za Goma na Karisimbi zikomeje kuberamo ibikorwa by'ubwicanyi kuva tariki 3 kugeza 25 Nyakanga uyu mwaka turimo. Radio Okapi itangaza ibyavuzwe n'umuryango witwa Goma Hebdo Press uvuze ko abantu 210 barashwe muri kiriya gihe kandi ngo habaye ubujura mu ngo 35 bukorwa n'abantu bitwaje intwaro muri bwo 26 bwabereye muri Goma naho 39 ngo bwabereye muri komine ya Karisimbi. Radio ivuga ko M23 agiye ita muri yombi urubyiruko no gushyiraho imisoro y'umurengera. Ntabwo M23 umwanya muri iyo nkuru. Lawrence Kanyuka uvugira M23 ashinja Radio Okapi gutangaza amakuru arimo icengeza amatwara ryo kwanga M23 kandi yo ntihabwa uburenganzira bwo kugira ikivuga kuri ayo makuru. M23 avuga ko uburyo Radio Okapi itangazaho amakuru bubogamye ndetse Kanyuka yavuze ko bagereje gushaka ko bavugana n'ubuyobozi bw'iyo radio ngo bahe umwanya biranga. Yavuze ko M23 izafata ingamba zikwiye kugira ngo ishyire iherezo ku icengeza amatwara ritangazwa mu buryo buhoraho habayeho kwica uburenganzira rusange. Umuvugizi wa M23 avuga ko mu bice igenzura uburenganzira itangazamakuru rikora kinyamwuga ritangaza amakuru impande zose zavuze kandi yizewe ndetse buri wese agahabwa umwanya wo kuvuga ku bimuvugwaho. Naho Alliance Fleuve Congo FC ryamaganye ryivuye inyuma ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivili bukozwe n'umutwe wa ADF NALU mu ntara y'Uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ubwicanyi bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rikira ku cyumweru bukorerwa muri Kiliziya Gatolika irere muri teritwari ya Irumu mu ntara y'Ituri. Ubwo abo baturage bari mu masengesho ya nijoro amakuru yavuze ko yishwe abasivili 47 barimo n'abana 6 bicishijwe intwaro gakondo n'abandi bafatwa bugwate barohoterwa bikabije. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka mu butumwa yatangaje kuri rubuga rwa X yavuze ko M23 amaganye ubwicanyi bwakorewe abaturage 47 bwakozwe na ADF NALU ku cyumweru. Ati ubushobozi buke bw'ubutegetsi bwa Kinshasa mu kurinda abasivili butuma M23 igomba gura ubutegetsi bushoboye kurinda abaturage babwo mu bice byose by'iki gihugu. Na mu gihe kandi umuvugizi wa M23 Dr. Oscar Wenda nawe aherutse kubwira itangazamakuru ry'igihugu kigabijwe n'imiti itandukanye y'iterabwoba ikomeje kubangamira umutekano w'abaturage muri Kongo Kinshasa ku buryo hamwe leta itakinahakandagira. Ati ibibazo byinshi muri Kongo, hari uduce twinshi twigaruriwe n'abantu hari hafi ya Kinshasa mu ntara ya Maindombe hari abakodeko na ADF bigaruriwe turi hari ahantu leta ntihagera naho twebwe twagaruye amahoro tugarura umutekano turi kuzana n'iterambere mu baturage. N'ubwicanye kandi bwamaganwe n'umuryango w'abibumbye ubunyuje mu ntumwa yabihariye iyoboye ingabo za MONUSCO muri Kongo Kinshasa Viviane Van de Pere wagize ati ibitero byibasira abasivili batagira kivurira by'umwihariko bikorerwaho abantu basengera no kwigomeka kandi banyura uburenganzira bwa muntu uburenganzira mpuzamahanga bw'ikiremwa muntu. Uyu muyobozi w'agateganyo MONUSCO anavuze ko kufatanya n'ubutegetsi bwa Kongo bagiye gukaza umurego mu kurinda abaturage bakomeza kwicwa umusubirizo n'imitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa Kongo. Nyuma y'aho umushumba Diocese Gatolika ya Bunia Musenyeri Dede Buringi yafashe icyemezo cyo gufunga Kiliziya ya Paruwasi ya Saint Jean de Capistra iherereye muri teritwari ya Jugu ntara y'Ituri nyuma y'igitero cy'umutwe witwaje intwaro ya Kodeko. Bigaragara mu itangazo Musenyeri Buringi yashyizeho umukono ku itariki ya 26 Nyakanga asobanura ko uyu mutwe witwaje intwaro wagabye igitero kuri Kiliziya ya Paruwasi iri mu gace ka Rupa tariki ya 21 Nyakanga ikangiza imitungo yayo. Ati dufashe icyemezo cyo gufunga Kiliziya ya Paruwasi ya Saint Jean de Capistra ya Rupa kugeza igihe hatangirirwa irindi bwiriza. Musenyeri Buringi yatangaje ko mu gusubukura ibikorwa kuri Kiliziya bizaba mu gihe umutekano uzaba wagarutse kuko ari abatuma Kristo basenga nta bwoba bw'uko bashobora kugirirwa nabi. Tariki ya 22 Nyakanga komisiyo ishinzwe ubutabera n'amahoro muri Diocese Gatolika ya Bunia yamaganiye iki gitero igaragaza ko ubufatanye bw'abasirikare ba leta n'imitwe yitwaje intwaro aribwo buri kwinjiza ubugizi bwa nabi. Iyi komisiyo yaravuze iti muravandimwe muhagarike kurwana mureke kubabaza abavandimwe banyu. Iyi komisiyo yamagarira abanyapolitiki n'abasirikare guhagarika ubufatanye butera impfu. Ibitero byibasira insengero bikomeje gufata intera muri Ituri mu ijoro ku itariki ya 27 Nyakanga. Umutwe w'iterabwoba ADF maze kuvuga wagabye igitero mu gace ka Kamanda muri teritwari ya Irumu wica abarenga 47 bari basengaga mu ijoro nk'uko nari maze kubivuga haruguru. Hanyuma ariko igisirikare cy'u Burundi cyakanye kivuye inyuma amakuru agishinja guha abarwanyi umutwe wa FDL imyitozo ya gisirikare n'intwaro mbere yo kubereza kwica abanyamurenge mu misozi miremire ya Uvira na Fizi. Umutwe wa MLDP twirwana ukorera mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo niwe uheruka gutangaza ayo makuru. Raporo zitandukanye z'impuguke zishinja ingabo z'u Burundi kuba zimaze igihe zifatanya na FDLR n'ingabo za leta ya Kongo mu ntambara barwana mu mutwe wa twirwaneho mu gihe imirwano isa n'yagabanyije umurego hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo. Imitwe ya twirwaneho na M23 imaze iminsi itanga impuruza y'ukwiro ry'ingabo za leta ya Kongo ririmo abarundi na FDLR rimaze igihe ryisuganya ngo rigabe ibitero ku bindiro byayo no mu bice bituwe n'abaturage b'abasivile. Ni ibitero amakuru aba ko biri gutegurirwa ahantu hatandukanye hari mu mujyi wa Bujumbura mu rwego rwo gufasha Kongo Kinshasa kwisubiza uduce dutandukanye turi mu mujyi wa Goma na Bukavu yambuwe na M23.
MRDP twirwanaho y'umutwe igize ihuriro FC M23 mu itangazo yasohoye ku cyumweru gishize yavuze ko ifite amakuru yo ku Burundi bwamaze kohereza mu duce tw'imisozi miremire ya Uvira na Fizi abarwanyi ba FDLR nyuma y'igihe batoreza ku butaka bwabwo. Twirwanaho yavuze ko FDLR zamaze koherezwa mu duce turimo Ruvungi, Rubarika, Rurambo ndetse na Minembwe aho zavanzwe n'abarwanyi b'itwa Abazarindo zikomeje ngo bitero ku banyamurenge ari nako zibatwikira amazu ndetse zikanasahura amatungo yabo. Igisirikare cy'u Burundi mu itangazo cyasohoye ku cyumweru gisubiza kuri biriya birego cyagaragaje ko atari ukuri. Ingabo z'u Burundi ziramenyesha abanyagihugu n'amahanga ku Burundi bubana mu mahoro n'ibihugu byose bituranye nabwo bugendeye kuri politiki yabwo yo kutagira ubutera no kuba umuturanyi mwiza. Burundi rero ntibushobora gushyigikira mu buryo bwose abatera igihugu cy'umuturanyi. Amahugurwa n'imyitozo yose ya gisirikare bitegurwa kinyamwuga ku bw'inyungu z'abarundi hagendeye ku bikenewe n'igisirikare cy'igihugu. Ingabo z'u Burundi zagaragaje kandi ko jenoside iri gutegurwa gukorerwa abanyamurenge. Burundi bushinjwa kugira uruhare ari imvugo yatangiye gukwirakwiza umunyamurenge kuva FC23 MRDP twirwanaho yagera mu Minembwe no mu nkengero zabo igamije kwenyegiza urwango hagati y'abanyekongo batuye mu misozi miremire. Igisirikare cy'ubundi cyavuze ko byatangajwe no twirwanaho ari ibinyoma bigamije kugisiga icyasha kivuga ko kibyamaganye cyunzemo ko ingabo zacyo ziri muri Kongo zikorana ubutumwa bunyamwuga no kubaha mu buryo bukomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banazwe urukiko rw'ubujurire muri Kenya rwitambitse ikirego cy'amateka aho abagabo babiri inshuti bagurizanyije amafaranga $794 uyagurijwe akabasha kwishyura $3 izanye zisigaye ubu zikaba zari kubye zikaba $69 z'amashiringi mu myaka 31 yamaranye. Uyu mugabo wagurijwe n'inshuti ye amafaranga $4 zari zisigaye muri 94 yamwishyuye ariko nibanikirana bya gicuti bemenye ko azajya mwukira 36% ku mwaka kandi akajya mwishyura buri gihembwe. Uyu mugabo wagurijwe umwenda yifashe nk'ubucuti imyaka yirika ari 30 atayamwishyuye undi abaza inyungu asanga mugezemo $69 z'amashiringi bijya mu manza guhera no 23. Urukiko rukuru rwaregeye 2023 rwaguye mu kantu rwibaza ko imyaka 30 yashize uwatanze amafaranga adashaka kwishyurwa no yagurijwe akaba atarashaka kwishyura ruza gusanga ari abantu b'inshuti bizaranye cyane rutegeka ko uwagurijwe yishyura miliyoni zisigaye gusa. Urukiko rw'ubujurire ruvuga ko uwagurije mugenzi w'amafaranga nubwo afite uburenganzira bwo kwishyurwa nawe afite ikabye cyane ko ntaho byabaye ko miliyoni enye zibyara inyungu ya $69 rugasanga ari ikabya nta warishyigikira. Urukiko rwavuze ko mu 2019 wagurijwe amafaranga inzu yafatiwe rugasanga nta mpamvu yabyo kandi kuko ari abantu bafitanye ubucuti bwa kera na kare. Muri 2019 urukiko rukuru rwabonaga ko nibura ufitiwe umwenda yahabwa ayo mafaranga yatanze miliyoni enye agahabwa inyungu ya 19% yabyanga agafatwa nk'udashobotse. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika manatwe urukiko rushinzwe amatora mu ishyaka muri ku butegetsi muri Uganda rwagejejwe ikirego cy'ubujura bw'amajwi mu bakandida bashaka kuhagararira ishyaka mu matora abagize inteko ishinga amategeko. Aya matora avuga ko yaranzwe n'imvururu ndetse Jenerali Henry Tumukunde nawe mwasabwe ku itora rye ryatetswe agaciro mu karere ka Rukungiri. Ikinyamakuru Simple Report cyavuze ko urukiko rwakiriye ikirego cya Isaac Tukunda uvuga ko atemera ibyavuye mu matora y'intare muri Rukungiri kuko Jenerali Tumukunde yakize iterabwoba ku batoraga bamwe baharutswe abandi bakangisha imbaraga afite nka Jenerali woze mu gisirikare. Abanyamategeko bashyigikiye baregera amatora bavuze ko hakwiye kurebwa uko amatora yatangajwe ko yatsinzwe na Jenerali Tumukunde yagenze kuko nta ntangagaciro na mbaza yaranze uretse iterabwoba no kwitwaza iby'abantu bari byo. Jenerali Tumukunde ubwo yamazaga mu karere ka Rukungiri hari radio yavugiye ko bahangaye n'ababashyigikiye badakwiye gukina na Jenerali mu gisirikare. Ibyo ngo bikaba bifatwa nko gutera ubwoba abandi bari bahanganye kandi abaturage batoraga nabwo ngo babashyizeho ibikangisho. Ibinyamakuru byavuze ko Jenerali Tumukunde ku munsi w'itora mu ishyaka NRM ashagawe n'abamurinda b'abasirikare yirirwa azenguruka ahantu hose ku biro by'amatora kandi yemeye gutorera aho yiyandikishirize gusa. Ibi ngo birimo gutera ubwoba abaturage batoraga ngo bamutore ku ngufu. Perezida Museveni aherutse gushyira urukiko rw'ishyaka NRM rugamije guhangana n'amanyanga avuga mu matora y'iri shyaka ndetse aherutse guteka ko bamwe mu bayobora ishyaka bafungwa kubera amanyanga bakoze mu matora y'ibanze. Urukiko ariko ngo rushobora kuzagira akazi kenshi kubera ko biyamamazaga bose muri NRM usanga nta n'umwe wemera ko amatora yatsinzwe mu buryo buciye mu mucyo. Mu mahanga bambwire ko cyiciro cy'umuryango w'ubumbyi New York muri Amerika kuwa mbere habera inama ikomeye ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga iri butegurirwa umushinga uzagizwe ku nteko rusange Loni ngo arebe uko Palestina yakwemerwa n'isi yose nk'igihugu cyigenga byuzuye kugeza ibihugu birenga 30 bihugu birenga 123 tugize umuryango nibyo byemera ko Palestina ari igihugu nk'ibindi byose. Ikinyamakuru The Jerusalem Post cyavuze ko Amerika na Israel batari bwitabira inama iri bube none iby'inama iri bube kuwa mbere byemejwe mu nteko rusange Loni. 193 yabaye muri Nzeri umwaka ushize ikaba yari yateguwe na Arabia Saudite ifatanije n'Ubufaransa. Ibarabaye muri Kamena umwaka ariko irasubikwa bitewe n'uko Israel yateye Iran. Abitabiriye inama bavuga ko kiri gukorwa ari ukurebera hamwe gahunda yo kuzatuma Palestina igihugu cyigenga kandi cyemewe na buri gihugu ku isi cyane cyane bigize akanama k'umuryango w'ubumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Umuyobozi wa komisiyo y'Ubufaransa ushinzwe ububanyi n'amahanga Jean-Noël Barrot yabwiye Tribune Dimanche ko azasaba bagenzi bo mu bindi bihugu kwemera no kwemeza umushinga wo guha Palestina ubwigenge bwuzuye no kuba igihugu cyemewe ku isi yose. Ubufaransa bwatangaje ko muri Nzeri umwaka buzatora bwemeza ko Palestina ari igihugu cyujuje ibisabwa
ngo cyigenge birambuye bikaba birutse gutangazwa na Perezida Emmanuel Macron. Amerika ivuga ko itakwemera ko Palestine ihabwa ubwo burenganzira kuko nk'uko umunyamabanga wayo ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yabivuze, byaba ari gushyigikira igihugu gitera inkunga Hamas, umutwe wa Washington na Jerusalem bemeza gukora iterabwoba. Rubio kandi yavuze ko kuba Hamas yaranze gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano y'amahoro ayisaba kurekura abaturage ba Israel yafashe ubunyago, byerekana ko idashaka ko amahoro arambye aba muri Gaza mu buryo bwumvikana kuri buri wese. Israel yavuze ko nta muntu wayo uzitabira iyo nama y'abaminisitiri yo kwiga ku bwigenge bwa Palestine. Mu muryango umwe bw'Uburayi naho ntibumva kimwe byo kwemeza ko Palestine yigenga bisesuye. Ubutaliyani n'Ubwongereza bwavuze ko butazashyigikira iyi ngingo. Icyakora muri rusange ubunyamabanga mukuru bw'umuryango w'abibumbye bwavuga ko Palestine ibaye igihugu nk'ibindi byose. Bwavuga ko Palestine ibaye igihugu nk'ibindi byose byaba umwe mu miti yatuma uherereye haboneka amahoro arambye. Umuti bita two state solution vuga ko uburyo bwatuma uburasirazuba bwa hagati butekana, ariko Israel na Amerika bakemeza ko ubwo byatuma Palestine ihinduka ahantu hatera inkunga iterabwoba ku rwego rwo hejuru. Reka nsoreze kuri iyi nkuru y'umunyekongo uri nta mwe gusanga w'umutagatifu kubera kwanga ruswa. Iminsi iri nyuma y'uko ashimutiwe mu burasirazuba bwa Kongo muri Nyakanga 2007, umurambo wuzuye amaraso kandi wakomerekejwe cyane wa Floribert Bwanacuibi Nikosti wasanzwe wajugunywe kwa rubanda. Iyicwa ry'uyu mukozi wo kuri Gasutamo wari ufite imyaka 26 bisa risobanura ko ryari inkeke mu buryo bwa mafia cyangwa se bw'icyo cy'abagizi ba nabi. Uyu munyagatolika wakundaga gusenga yari yaranze kugamburuzwa n'igitutu ngo yemere kurya ruswa yo kwemerera umuceri utuje ubuziranenge kwinjira muri Kongo. Byakekwaga ko nubwo nta bantu batawe muri yombi ko bari inyuma y'uwo muhate wabangamiwe wo kwinjiza uwo muceri ari bo bategetse ko yicwa. Ibikorwa bya Floribert ahantu ruswa yari yarabaye akamenyero byatewe n'ukwemera kwe. Kiliziya Gatolika yabonye ko urwo rupfu rwe rwatewe no kutemera guhara cyangwa se kureka indangagaciro za Gikristo ku bw'amafaranga. Nuko umwaka ushize imugiraho w'Imana. Ibyo bikaba bijyanye n'igikorwa cyo kumwigongo w'umutagatifu. Muri Kiliziya Gatolika umutagatifu wari intangarugero y'ubuzima bwa Gikristo ndetse aba ari umuntu ufatwa nk'intwari y'ukwemera binyuze mu bikorwa bye bidasanzwe bya gitwari. Nyuma yo kugirwa umuhire mu muhango wabereye i Roma mu kwezi gushize kwa Kamena, araba intambwe ngo agere kuri urwo rwego. Kugirwa umutagatifu cyangwa se canonization ni urugendo rurerure, rimwe na rimwe rushobora kumara imyaka za 40 cyangwa se ibinyejana, rukabamo kugaragaza ibimenyetso birambuye ndetse no kujya impaka. Gutera intambwe kwa Floribert yerekeza kuri urwo rwego muri rusange byarihuse. Uyu wavukiye mu mujyi wa Goma mu 1981 yari imfura mu muryango wa 12 barimo basangiye ababyeyi bombi n'abasangiye umubyeyi umwe, nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ubuzima bwe yanditswe n'umuryango w'Imana. Bo mu muryango bivuga ko yavukiye umuryango ukize, se yari umukozi wo muri banki, nawe nyine ari umupolisi ukora ku mupaka. Yuhoranaga amatsiko yo gusobanukirwa n'isi uburyo ikora. Ikiganiro yaritabiriye nk'umunyeshuri wa kaminuza wigaga mu ishami ry'amategeko cyatanzwe na Padiri w'Umutaliyani nicyo cyahinduye inzira y'ubuzima bwe. Padiri Francesco Tedeschi nibwo arakimara kuvuga ijambo mu nama y'abanyeshuri bo mu karere yaberaga mu cyumba cy'inama cyangwa se auditorium mu cyo mu mujyi utwikiriwe n'ibiti wa Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ubwo Floribert yamwegeraga 2001 abanyeshuri bari bateranye ngo bungurane ibitekerezo ukuntu ubuzima bumeze mu karere k'ibiyaga bigari. Padiri rero bagejejeho ijambo ku izina ry'umuryango wa Saint Egidio ugizwe n'abakinnyi Imana bemeje gukora ibikorwa bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Padiri Tedeschi yashishikarije abanyeshuri kwibuka iyogezabutumwa. Padiri yabwiye bise ko iryo jambo ryakuze cyane kuri Floribert hamwe n'izindi nshuti ze bari bazanye bavuye i Goma. Ati yashakaga gutangiza umuryango Saint Egidio i Goma. Yari umusore wuzuye umunezero wifuzaga kuba ingirakamaro ku isi, wifuzaga guhindura ibyo yabonaga bimukikije bitagenda. Floribert yashengurwaye cyane n'ubuzima bw'abana bo mu muhanda banazwi nka mayibobo, ndetse yageragezaga kugira icyo abakorera. Mu mikorere bwite yajyaga yita kuri bamwe muri bo akabafasha kujya mu ishuri cyangwa se akabafasha kwigira. Uwo mujyi muri icyo gihe cyo kimwe n'uburaro washegeshwe n'intambara mu karere ndetse n'ubwo uri mu gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro, abantu benshi bagorwa no kubona amaramuko. Atari ku cyankozeho nuko Padiri Tedeschi avuga n'ukuntu Floribert yari umuntu witaga cyane ku buzima bw'abandi ndetse by'umwihariko akibaza ibibazo byinshi kugira ngo asobanukirwe imizi y'ubukene, ibyago by'abantu. Rero agakunda kuganira mu rwego rwo guhangana n'ibi bibazo. Ibya Floribert byarenze imipaka ya Kongo. Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda mu ntera kilometero zirenga 100 mu burasirazuba bwa Goma. Bernard Musanase Gatagara nawe mu muryango wa Saint Egidio aramwibuka. Ati guhindura Afurika no kubaka amahoro byari inzozi dusangiye. Ubwo twabonaga itsinda rikomeza kwaguka rishingiye ku bucuti, ntekereza ko kuba mu karere karangwa mu cyamene byatumaga ubucuti bwacu bubwihariye kurushaho. Nyuma yo kurangiza kaminuza 2006 Floribert yabonye akazi nk'umukozi wa Gasutamo ku mupaka wa Kongo uri hafi y'Igoma. Floribert yarabonye ko abantu bari barimo kugerageza kwinjira mu gihugu mu buryo bw'amagenda ibiribwa by'ibanze birimo n'umuceri wagumaze igihe kirekire warengeje igihe wanikiwe cyo kuribwa nta byaguteje ku buzima. Nyuma yo gusaba ibipimo by'umuceri urimo kuza mu gihugu, yategetse ko ibiribwa byose biteje ibyago ku buzima bikwiye kumenwa. Padiri Tedeschi agira ati mu ntangiriro ibi byatumye bakora amagenda bagereza kumuha ruswa na nyuma bamushyira ku nkeke. Kandi buri gihe Floribert yarabyangaga, yanze ashingiye ku mahame ya Gikristo. Hari igihe abajije umuganga umubikira wakoraga Goma wari inshuti kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza akaga umuceri wajyaga guteza ku baturage ba sivile, ndetse ibyo nibyo byatumye atekereza ati rero ngiye nk'umukristo sinshobora kwemera ko abantu bajya mu byago byo gupfa kubera ibiribwa by'urezi ari ukubera ruswa gusa. Kubw'uyu Padiri ibi ngo byagaragaje ubudahemuka bwe
ku ivanjiri, ko nta gaciro za Kristo z'urukundo kuri mugenzi wawe n'ubutabera. Umunyamategeko w'umunyekongo Jean Jacques Bakinahe ni umwe mu bari bakuru ba Sainte Gide y'i Goma muri icyo gihe, akaba yaraniganye na Floribert mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya Goma. Yabwiye chaîne ya televiziyo ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda ko Floribert yakurikiye byimbitse ivanjiri y'amahoro, ati ibyo rwose byamufashije kwanga yivuye inyuma icyo gikorwa cya ruswa, ariko Padiri Tedeschi asanga ibyo ari nabyo byamukururiye urupfu. Yemeza ko abakora ubucuruzi bw'amagendu bashakaga gutanga ubutumwa kwari ukuburira, yari inkeke mu buryo bwa mafia mu by'ukuri itarashoboye gutuma abantu bibagirwa ubu buhamya bw'urukundo n'ubutabera Floribert yaduhaye, nubwo Padiri yemera ko bishobora kuba byarashoboye gutera ubwoba abandi bakozi bagasutamo. Ubwo ari Papa Francis yasuraga Kongo muri Gashyantare mu 2023, yaganirije urubyiruko ku kibuga kinini cy'umupira w'amaguru cyo mu murwa mukuru wa Kinshasa, arushishikariza gukurikiza urugero rwa Floribert. Ati umuntu aguhaye ruswa cyangwa se akwizeza indonke hamwe n'amafaranga menshi, ntubwo muri uwo mutego, ntushukwe, ntushaye mu isabe w'ikibi. Ndetse nyuma y'uko wamusimbuye Papa Leo wa 14 abaye umuhango wo kumugira umuhire wabaye muri Kamena uyu mwaka, yatangaje kuri urwo nkoranyambaga rwa isi ko ubuzima bwa Floribert bwagaragaje ukuntu urubyiruko rushobora kuba umusemburo w'amahoro, bisobanuye ko umusanzu warwo ushobora kwiyongera kurushaho. Ubu nyuma y'uwo muhango Floribert afite ijambo muhire ribanziriza izina rye, ariko ntibizwi neza igihe bizafata kugira ngo ashobore kwitwa umutagatifu. Igigomba kuba mu gihe kiri imbere ni uko igitangaza gikeneye kwitirirwa amasengesho yo kwiyambaza Floribert. Padiri Tedeschi avuga ko abantu banze amaso ibimenyetso by'ibitangaza akenshi biba bifitanye isano no gukira indwara. Hagati ubuzima bwa Floribert buzakomeza kubera urugero abakristo Gatolika hirya no hino ku isi.